Omukasheshe k'eriizooba abatuura okuruga omu kijungu bagwirwa akagwibwa nyuma y'okushanga omutuura mutahi waabo ari omu kyamo ky'Eshagama kandi nikigambwa ngu aisirwe omukundwa we owamanywa Heria Shamimu. Omuka yawasa omukazi yamujja wali mu kasaawe w'embeera mbagamba abantu bebetundira. Yagenda kasaawe najjayo omukazi baade bamaze weeks 2 ku 2 kitundu mayumba gaabwe awo nga we basula. Naye weeks 2 zibadde bamaze babadde babeera bayomba nga tebakkiriziganya. Nfunye okutegeezebwa nti olunaku lw'eggulo mbudde obw'ekiro basangaganye omukazi yasanze bbaawe mu bbaala eri gye yamujja ng'alina abawala abalala banyumya nabo n'amugamba tugende waka sweetheart twebake. Kati batuuse ewaka ndowooza n'ateekamu omutima guli okugamba nti engeri gye yamujja wali mu kisaawe era nabadde azzeeyo kujjayo ki mulala. Nikigambwa ngu omugenzi Dennis n'ateekwa kuba aine akasente enshonga ereetiire omukazi yamwita. Nakwana taba yataswire nk'uko nkubihurira abeera nk'oswe nk'uko nani ndikuzaara nkakwana omu bbaara so nk'ikintu nk'ekyo niitwe twine kumanya omuntu w'okuzabirira nk'ebyo twine kwegera nk'aho kamanya omukazi w'ebbaara taswerwa. Byansi Muhammad kansala w'ekicweka eki nayongera agira ngu omwanya gw'ekijungu gufeeriremu abantu bingi kandi kingi bamaraya nibo barikubiita. Kange esatu emabega awo omuvubuka yasara omukazi mulogo n'amuta n'amuteeka wansi w'ekitanda kya loogi. Ate era myaka ng'ebiri omulenzi ate naye n'afumita omukazi. Jowane ekyakaana nakyo mwakiraba n'olwali nakino mukirabye kitegeeza nti kino ekitundu kyaffe aba LC ne police post gye tuyinamu balina okwongeramu amaanyi. Wahika omu kijungu omu bwire bw'ihangwe noobaasa kugira ngu omwanya gutebeekiine kandi gwine obusinge konka kyakutandika aribatamu omu bwire bw'ekiro nooshanga kirikutogota kitafundikiire orikureebera kimwe ngu ebyokwerinda biri aha rutezo. Polisi negira ngu eriyo neecondooza aha muntu okozire ekikorwa eki. Dinute konka turiyo nitucondooza kumanya oburugo bwe ekyakuba kirigiireho rufiye. Gasha kwa Kiro Ramadhani.